tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Daytoy sa matay sapsapulam alista am Shirley anak kaw. Ah? Ay nawaw. Isungag pa iso. Sa dino tinangalaan yung iti day tananang. Dayon mat kadagiti gamit ko iti bodega anak kaw. Iti bodega lang ang gayam ti ayan na. Iti napalabas pa'y abulan na sapsapulak day ta alistan ti utang dito istor. Dakkel ti sana na bayadan. Wen nga rod anak kaw. No jak nakita awanan. Baka malugi kan. Ay pudno launay nanang. Sapay jak kabisado dagiti nakalista. Kasano kuma. Kay di pa'y napalabas atawan ti daduma. Rugyamon ti agsinger anak kaw. Isupay mo day ta nga inayon mo iti puunam. Di daduma, may gatang iti vitamins kan gatas yun nanang. Mala, sikat ti makam mo anak kaw. Panawan ka pa ita ituloy ko ti aramidak iti bodega. Tatang, naimbaga bigatyo. Kastamit king ka, Rosalie anak. Ah, tang, ada ka di aramidan nyo? Awadag, apay ka day. Ay, ibaon kayo kumaagumatang di tatirsena. Kanya ti pagatang mo aya. Dua supot at tinapay, tayo sigod agat gatangagtang. Ah, at ti gatang nyo. Agawaan nyo tayo iso ti ikapik itang agsapa. Naibusan ti sinamon alakom Shirley. Ay, kaibibus na laang itay tata. Tayelo ti palaman na ngay. Amangan no, kayat mo day tatata. Isudalain ta, jakmid masigurado. No kayat ni Rosalie ti sabali a flavor. Kayat na day jay tata. Kastamat lang ti minerian dami idi na minsan nga imay dito'y tirsena. Danda ni ibusan na tupay ti may sasupot. Aya. Wan tata. Iso ano siyak ti da kayo, gumatang kayon. Naimas matlang day ta. Awan ti pagbabawyan yun o kwa. Ikanak man nga raw iti dua supot na kang. Ay, wan gayam tata. Nabiru ka kung tilistak ang mapukpukaw. No saan abisi ni Rosalie, ibagayo ta umay dito'y tirsena. Tapno ipakitak dagiti utang na adi pa'y nabayadan. No kasta, at dati utang pa'y gayam ni Rosalie dito'y. Wan tata, dyan duma natawanan. Bayam, ibagak iti kumarem, ta umay dito'y tersenam no mawayaan. Agyaman ak tata, mabit lang mangalak iti supot. Nakabaybayag kamot tatang, imbagak mo't kada kayo. Ikapik itang agsapat ti tinapay ngayon pangatang ko. When ta ataw tinagsaritaan mi ti kumarem. Anya nga tinagsaritaan nyo, tatang. Te, may papan iti utang mo, adi mo pa'y nabayadan. Sa anak mo tingay mo't utang Nabiru ka ni Shirley, ti mapukpukaw alistaan na. Ha? Ay nawaw? Ha? Hapi kasta ti reaksyon mo. Una yan, nagpakita pa ilaang mo't day taalistaan? Kanyat kaya't mo asawang. Di mo ibaga. Di mo kaya't abayadan ti utang mo iti tirsin at ti kumarem. Daklagatan day jay tatang. Kung naklakit din no nakalibre Nakalibre mo ita sa asawang. Ay na, dakil man kinsaan. Ti utang, masapol ang mabayadan. Awan nga rutikas ko itatatang. Awan ti ibayad ko. Makisarita ka ang itinasaya at iti kumarem. Ibagam nga inutom abayadan. Day ta amin ti utang mo, Mari Rosalie. Nainayon ti bagas nga inut-utang mo ide. Kwa, mare.
Anya day tamare. 500 lang matiin tugot ko a kwarta. 8,650 utang mo kanyak, mare. I-advance mo ta 500, ta isupay amay kasay. Sigurado ka, mare. Okay lang ken ka. Wala, mare. Basta inutom abayadan, tinabate. Di ka madanagan, mare. No, at dati kwarta nila kay ko, umay kong tubayadan. Agyaman aklaunay, mare. Awanan yaman na, mare. At 2,500 nga advance payment ti utang ko, mare. Adamit la ang Gcash ko, mare. Mabalin nga isend mo ti Gcash ti daduma, mare. Ay, when? Isurat mo ti Gcash number mo, tapno nalaklakalaeng, mare. Ay, dakil nga agpaiso tinaurno nga utang tayo iti store ni kumarik, tatang. Talaga dakil Kasanaw, utang ka nga utang itila ko na ide. Agraman meriendam utangam pay. Masapol ang makasaritak ni Oscar, tamang ipawit iti ibayad ko, tatang. Nagsweldo da nga taaya. Sapay awan ti 15. Tinpay lang ti pitsa ita. Ay, ibagbaga ko na iti advance, tapno nayunan na ti ipawit na, tatang. Kita ay manakaw. Gusto nga minan ti utang. Iso dumakkel ti utang mo ta kumkumpormit utangam iday. Uray saan mo ta kasapulan. Ay, nawaw, amok dagitan, tatang. Sana masapol nga ulit-ulitin yun. Hello, Oscar. Oh, nag-aawag ka mat bakit? Anyan ti masapol mo? Nagsweldo kayo ka din, lakay? Iton akin si Ibay bakit? Apay ka day? Ay, nabiro ka na ni Mary Shirley, ti mapukpukaw alistaan na. Dumanon mo tin iti 8,000 plus ti utang tayo. Ay nawa, nagdakkel mo tayo. Idi pa'y napalabas atawin ti daduma, lakay. Baya, mangipaw itak to iti pagbayad mo pa man na maalak ti sweldo. Hinaagyaman ako na ilakay. Sige, urayik ti kwartang ipawit mo, I love you. Kumusta? Matandang iti utang dakin ka, anak ka. Nakasingir ka ka din. Ay, wala na. Nagbayad ti danduma. Nang runa dagiti babasit ti utang na. Tay dadakkel laeng ti utang na ti saan pa nakabayad. Mamuda ka din na nabiro kam ti listaan, anak ka. Ay, una nang. Kinasarita ko ni ida tapno amuda. Nasaya at mga road no kasta. Ay, gayam nanang. Agpasentro ak ita. Da kayo pa lang ti makamoy ti istor ko. Ay, kawan na. Awan ti parikaut no may papan iti day ta abanag. Saan ba't unay anadagsan day ta trabaho? Tit ito diyo asukli ananang. Siguraduan nyo nga husto. Aramatan nyo ti calculator tapno saan kayo nga agkamali. Mary Shirley, umayak man! Mare, yahoo! Si kamagayam, Rosalay. Ay, imayak man nana, tapno ibagak kada kayo, nakabayad akong iti utang ko. Ay nawaw. Asinaw ti nagbayadam? Insend ko iti Gcash ni Mary Shirley, nana. Siya pa'y awan ni Shirley ita. Ay, adto iti resibo, nana. O, kitain nyo. Ang mga panunutin nyo, nga gululbudak. Ay uwan. Ibagak to iti anak kwento nagawid. Intugo na nga min ti cellphone na. Isu ajak masigurado no adda na receive na. Basta naisend ko na, nana. Wan, kasta ti ibagak. Ala, pakisurat latan iti paid iti listaan, nana. Ang mga numalipatan nyo mo. Ay, ni Sherlyn ton ati makaamaw. Ay, nawaw! Adala nga ro din timpakita kada kayo a resibo iti Gcash. Wan, ngam i-confirm ko pa iti anak ko. No ada kwarta na receive na. Ay, nanana, isurat mo kit din ti paid. Tapno malpasin ti saritaan. Full payment ti insend ko iti Gcash ti kumarek. Dahito lang tinaglakwan yung itangal daw, nanang. Ay, wan, anak ka. Apay nga, dahito lang, nanang. Kunak man no nagbayad ni Mary Rosalie, tadamat ten paid, iti abay tinagan na. Ay, wan, nalipatak nga imbaga.
insend na kanu ti bayad na iti Gcash maw. Kaano nanang? Itay lang alas 12. Ada timpakita na aresibo ti Gcash kanyak. Kukuna na full payment ti binayadan na. Ay nawaw, awan mo tinareceive ko akastoy agatan. Mamangan no nakapsula ang ti signal mo anak ko. Awan talaga nanang, napigsamot ti wifi. Da kayo lang iti kumarimtag sarita anak ko. Diya mo kabisado nga minday ta a Gcash. Di ko na ninanang kat insend mo kanu iti Gcash ko ti bayad ti utang mo mare. Uwan mare, full payment day jay. Isend mo man kanyak ti resibo mare. Ni, isend ko iti messenger mo mare. Wana, takitaag man. Awan mo't nga min tinareceive ko akas tagatan. Ala, kasano ko mga awan, kat na-isend mo't nila kay ko mare. No kasta, nilakay mo tinangisend mare. Wan mare, inpasend na kadagiti ag Gcash ije sentro. Anya? Ay, insend kun mo ti resibo iti messenger mo. Imposible mo't no awan ti na-receive mo. Amangan mo't no ta Gcash mo mo't ati ayan ti parikot mare. Ay, imposible talaga mare. Kita am ti Gcash historic. Awan apulos tinareceive ko idi kalman mare. Na, anya nga ruti kaya mo mare, bayadak manay. Na, awanan lugi akon. Ibagam kanila kay mo, takasarita na no asino tinangipasenda na iti kwarta. Tapno may send na ti transaction history amang panagnag nga adda na send a kwarta kanyak. Ay, nawaw? Ay, sana mabalin ti kasta mare. Apay kumaasaan, kat kasapulak dayjay, tapno mapanagnag akapod no ti bagbagam. Na, sana mabalin mare. Data privacy day jay. Ay nawaw, data privacy alawlaw at umot mare. Di mo manan ammo ti pangusaram iti data privacy adayta. Aging nga awan na send mo nga ebidensya, saan ko pa'y nga iped ti utang mo, mare? Binayadam ka dahin ti utang mo iti kumarem, anak kaw. Nalpasin ata tang. Nangig ko tinagsaritaan nyo itay. Ket di na kanupay ipay ti utang mo. Kasanumot nga min tatang. Awan kano ti na-receive na iti Gcash na. Kaada mo ti resibo. Anya, Siya pa'y laang mo ti umay na kulitin. Enat amok ngay. Amangan no ti Gcash na mo ti ayan ti parikot. sapay dakil agatan. Ay, talaga tatang. Sana mabalin at thank you rayjay. Lugi ak mo no bayadak manen. Nalpas mo na isen iti Gcash ti bayad ko. No awan ti na-receive na, ay saan kun aparikot dayta. Kunak tumot kat. Ay nawaw. Apay anak kaw. Pudno ti atap ko nanang. Idiritso mga minan. Teki ti resibo nga inpakita ni Mari Rosalie nanang. Di tadlaang matgayam. Ha? Kasyanuan na amuam anak kaw. Impose ko iti buy and sell groups. Teki mat kuna dagiti netizens nanang. Ay kakasyarita madagos hindi ko marima anak kaw. Isumat lagaya madina kayat timangtad iti transaction history. Ta data privacy ka no? Nagturad dayjay ako marik. No asino tinangi paaramidan na iti peke a resibo. Nilakay ko tinangi pa Gcash iji sentro kunana ngam ulbod na magayam. Ay niyagatan no awagam nilakay na. Salud-sudam no pudno ti ibagbaga ti kumarem. Ah? Wan nga agpaiso. Awagak man ni pare Oscar. Ni Oscar ka di dayta anak kaw. Wan nanang, naimbag ko nam. Tada tinumber na iti kumparek. Isuan na lakalaang anaalak. Hello, asino da ito? Siyak da ito eh. Ni Shirley akalugaran nyo. Adala ko makayat ko sa ludsudan kan ka. Anya din jay? Ay, pudno ka di nga, adain pa Gcash mo pare. Gcash? Awan mo tiyam mo. Apay ka di? Kwang amin. Ipilit ngamin ni Mari Rosalie nga impa Gcash mo kano di ta sentro ti bayad ti utang yo kanyak. Kas tinted ko kenkwa na mare. Inpawid ko iti jeep iti napalabas nga aldaw. No kasta.
Talaga a peke ti impakita na a resibo iti Gcash? Kumusta kan lakay? Imawag ka. Takayat ko nga ibaga kenggang imawag tigayim mo kanya. Asino agayam ko? Ni Shirley Anya? Apay mo't nga ululbudam ti kumarem. Peke a resibo ti Gcash nga impakitam keng kuana. At dapat impawit ko nga ibayad mo. Ko ang amin lakay. Di... Kitaham bayadam ti rumbang bayadam. Likligan man di kakasta nga aramid bakit? Sikan tumat lang ti may babain. No kasta ti aramid mo. Anya di mangmangig ko sayang gusang. Ngagar aramat ka iti peke a resibo anak ko. Awanan tatang. Agdinamagan dito'y lugar tayo tinararamid ko. Ay nawaw. Tsak maawatan. Kwa tatang. Edited lang amin ti resibo nga inpakitak iti kumarek. Sana pudno nga dati na i-Gcash ken kwa na. Anya? Wintang, dayta ti bidot ko. Unay kan anak ko. Ibabayin mo matan ti bukod mo abagay. Kinapudno na. Manon arabi adyak makaturturog tatang. Makunkonsensya ak unay iti inaramid ko. Mare, bayada kong ti utang ko. Ay nawaw, ay agyaman na kamari. Kamaudyanan na. Pasensya kan amare. Edited nga agpaiso day dya resibo. Impa-edit ko iti gayem ko ngamin. Ato ti bayad ko mare. Ikas ko lang tapno malpasan. Saan ba't siguro a peke ti kwarta ngayaw awat mo, mare? Ay, san mare? Pudno a kwarta da ito yan. Ay siguradum lang, mare. Adama ni detektor ko dito, eh. Sigurado ak mare. San a peke ti kwarta? Nasayatmat nga rod nung kasta, mare. Kahit agyaman naklaunay, Adamanan may purchase ko. Liklika mo ti kasta nga aramid mo, mare. Dakas ti manggundaway iti padam a tao. Owen, mare. Intun sumaron, no. Jakon agpa-edit iti resibo. Ay, nariga mo gayam. No daduma, awan ti peace of mind ta makonsensya ta mo't lagayam. Ay talaga, mare. Narigat matlaang akalaban ti konsensya. Isung agbalin tayo ko maapatas iti amin a banag. Di tay agbalin nga agom, mare. Ay, nawaw! Aramidem no anya ti maiparbeng. Piliam ti agbalin apatas iti amin abanag. Tapno di na kanto singiran ti konsensyam. Narigat ti agprogreso no adamat gungundawayam a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nakitam tin post ni Mari Paula akalugaran tayo iti Facebook na, Mari Sharon. Anya apos ti daktakamatan, mare. Dagiti ladawan da iti may sa asikat a beach, Mare. Ay, wan! Wan, nakitak day jay, mare.
Anya nga tano, agawting tayo, maray. Ah? Itugot mo nila kay Mau, ta itugot ko nila kay Kumaray. Ay, no siyak, mare. Sigurado asaan akayat nila kay ko ti sumurot. Ay nawaw, apay maray. Tati mo trabaho na, ti pampanunutin na, mare. Di, datalaan ti agawting maray. Dua talaang, mare. Mabalin maray, no kaya mo ah. Anya siya nagsaritaan nyo kini Kumari Marika itay, bakit? Outing lakay. Dati outing niyaw. Outing tayo kuma, ah? Ang amok adi mumutmanan kayat ti sumurot. Ano siya? Saan ka mahihilig? Iti kakasta bakit? Sayang mo't lakay. Mabalin mo't nga agawting kayo iti Kumari mga. Makitan tua lakay. Ay nawa, mapan kayo kay day. Tapno makapag-relax kayo ma, duwa ba kayo? Okay lang ken ka lakay. Wag, bakit? Awang mo ti dakis na kay. Sakpay lang di makamoy ti pisto tayo dyan balingkay. Matuloy ti outing mi ka ni Mari Sharon Inton Martes Nelson Lakay. Agouting kami mamat, tapno makapag-relax kami. At dati kwarta o gastusan. Ay nawaw, ada mo titangdan ko. Kasi nga at dati kwarta, makapay hindi na saan. Si Kangay, talaga di mo kaya ti sumurot. Sana di mo't mapandi paril yun. No kasta nga raud, dua kami lang iti kumarik nga gauteng. Kano nga rin agbiyahe kayo? Lunes iti malam, iti may sa asikat a beach ti papanan may. No mapan kayo dyan ba kayo? Agan-anad kayo ha? Win ka di lakay, awan ti pagdanagam, ta saan kami meten nga ubeng. Ket anya nga oras ti biyahe ta, Maririka. Alas 5 iti malam maray. Ay, okay. Dagasin na to. Kompleto ka diti itugot mo agamit mo maray. Ay, nawaw. Siyempre mo ta, maray. Ada swimsuit mo. Taiwan pislaeng amaray. Tapno saan makita ti bilbil. Naibag ka pa'y maray. Siyak, awan pa'y nagatang ko. Ay, gumatang kanto, amaray. Uwin maray, gumatang ak tunok ka. Agpakada akon maray. Dagasan kanto inton Lunes ti malam. Isublay to'y binulod ko abunang, Rika nakaw. Idi suyo lang di tananang. Ay nawaw. Agim impaki ka mo itanakaw. Ay di mo ibaga nga adamarin ti di yung nagkinawatan nga gasawa. Awan matkit di nanang. Mapay nga raw nga agim impaki ka. Ada outing me nanang. Ijay. Iti may sa asikat a beach ijay la unyon nanang. Ni Mari Sharon ti kadwak. Ay nawaw. Di mo itugaw nila kay Mau. Di na kayat ti sumurot nanang. Di mat nga min sumurot ti asawa ti kumarik. Aywan gayam, no kayat yu ti agkape, agtimpla kay laang di tananang. At dapay magkape iti termos. Anya nga oras ti robot yu iti Kumari, bakit? Alas 5 inton madamdama lakay. Ala, oray nga ti Kumari. Mapanak pa iti ni kumparik. Sige. Oray di mo ikandado ti balay Agsubliak mo tila dagos. Wun. At dati extra kwartam nila. At dati gastusan. Dapay mo tintod mo lakay. Umanay gastusan, iti manual da. Wun. Sobra pa'y kit didayjay Alang araw. Agan anad kayo may dyan bakit? Di mo liplipatan ti umawag ha. Uy, mayat mo to'y napilim abit sa mare. Kung naktumat kang kamare, sigurado nga ag-enjoy ka ditoy. Sigurado nga aginjoy ta ako na amare. Ayun mata mare. Enjoyan ta tapno saan asayang ti kwarta. Ay, agsublita pa ije cottage mare. Ay, mabisina ko. Ay, umunakan amakan no mabising kan mare. Kasi ka ngay mare. Ay, agtugawak pa ilaan dito'y igit ti bye-bye mare. Wala, awan ti kaduam ditoy. Ay, di ka madanagan. Kabailak ti bagik. Adamot dagiti kakadwata at turista. Ay, nawaw. Abay, kasta pa lang ti kawis mo, Maririka.
kunak man no ag-swimming ta, Mare. Eh, kuha nga men, Mare Sharon. Kasano ako, Mare? Ay, saan mo ka di nga usaran ta extra swimsuit kan cover up mo, Mare? Ay, saan, Mare? Pangbigat ko kuma. Apay ka di. Ay, mabalin abuludag pa'y, Mare. Ay, nawaw. Di ka gimatang aya, iti suot mo, Mare? Eh, saan nga rod, Mare? Nalipatak mga paiso. Ala, umanay nga takin ka ti badok, Mare? Ay, sigurado daytan, Mare. Nukit kita agad, same size tamot, Mare. Ay, sige. Usaram ti swimsuit ko, kan cover up ko, kan alwadam, Mare. Uwin, Mare. Di ka madanagan. Ala, kang to'y badong, Mare. Urayan na, tagpulag sa klabiait. Ay, nawaw! Isu tinangibaga nga agauting kami. Ang awan mo't gayam isuot na. Mabayag ka kadipay, Mare Rika? Mabit lang ang daytoy, Mare. Ala, gawa Mare. Itay ka pa'y dita. Kita ang Mare. Kunak tumat kan ka. Same size ta. Bagay ko launay ti badom. Huwin nga rod, Mare. Ay na, mayat ti fitting na kanyak na eh. Oh, Isublim to dayta, Mare. Win ka di, Mare. Di ka madanagan. Isublik to. Sa anak mo agtatakaw. Regalo nga minti kabsat nila kay ko dayta, Mare. Jak pa'y naus-usar kit di, Win ko naklangarudan. Ulit-ulit mo. Nay, awan mo titulyak, Mare Rika. Ay, win. Ada iti banyo, Mare. Inusar ko itay. Anya? Ay, binulod ko itay. Kunak ko ma. Unay kan, Mare. Buludong sa mo amin na gamit kon. Ay, nawaw. Tuwalya lang madayjay. Di ka pa imot nagpakada kanyak, Mare. Ay, masapul pa'y aya, Mare. Inton sumaruno, Mare. Mangala kamot iti usarem. Tapno saan bumulod ti sang kaibagam. Nakaimimot kamot, Mare. Uray ag kumare ta. Saan nga okay kanyak no amin nga usar ko ket usaremmet, Mare. Anya ti panagkitam kanyak, Mare. Naruget? Saan mo't kit di, Mare? Ngam importante ti proper hygiene kanyak, Mare. Saan mo't ang mabali na basta usarem dagiti usar ko? Nakaararti kamot. Anya launay ti pagdanagam ka awam mat sakit ko. Ay nawaw, nagimpaki ka mo't dun, Mare. Umuna ako nga agawid. Anya? Makamu kamot ditoy. Ala, nasapa pa'y mo't, Mare. Basta siya, agawid akon. Makaamu kamot no anya ti pagluganam nga agawid. Saan kamot nga ubing? Amu mo ti aramida. Nay, nasakit ka di tinakam mo kanyak, Mare. Amok nga amom no anya ti sungbat ti saludsud mo. Saludsud ang pailang amin. Ay, saan ko maakasta, Mare? Inakon! Si kamot ti makaamo ka dagiti nabati amakan. Apay kasta tilang ang anagawid, Rika bakay? Marurudak launay ti dayja kumarek. Ay, nawaw. Unak man no nagauting kayo. Tapno makapag-relax kayo, ando. Apay kasta mo tayo. Kumaa! Ngam dinadaal mat dayja ababa iti aldaw ko. Anyat na pasama kaya. Di mon saludsudan no anya. Kagurukurak launay dayja Sharon. Nangamong meten ang agawid. No kasta? Saan kayo ang naggidda na nagawid iti kumare? Ay nawaw! Kay bagbagak lang arudan, saludsudan pa'y laang mag. Ay, makapabanog matiag biyahe. Oh, kumusta daw tingyo iti kumare bakay? Apay nga muna ang nagawid ni Rika. Ay na, nagapa kami lakay. Ha? Ita niya makagapaw. Naasarak. Buludon na mo't amin na nagamit ko. Anya? Bado, tuwalya, kaskadaan niya laditan. Eh, kaya pabulod mo lahat ako maa. Ay nawaw! Amom ti ko nada a proper hygiene lakay. Ay, narigat mo't ano ipabulod ko amin na gamit ko. Ang mga panunutin da nga imot ka bakay. Ay, uray ibagada nga imot ken na arteak. Basta siya, sa anak basta agpabulod iti personal agamit ko.
Istrikto akmat na maipapan iti proper hygiene lakay. Sana kinaarte ti kasta? Mabalintiag sa ludsod, Mari Sharon. Anya ti saludsuden pare. Mare, amok nga dati di yung nagkinaawatan iti asawa, iti na minsan anagauting kayo. Ngam di mo't ibaga ni bakit kunon niya. Mabaling ka ti asikalangan ti pagsaludsula. Ay, uwan. Ti ka di maipapan kadagiti personal agamit ko, basta usaran na latta? Anya? Dayta ti pudno pare. Personal agamit, tinangrugyan, ti di mi nagkinaawatan iti kumarek. Sana kinaarte wenno kinaimot ti kasjay, ang istrikto ak ngamin no maipapan iti proper hygiene ako nada. Day talang gayam. Tijak pa'y kayat, basta makiusar latan ti kumarek. Di mo't agpakada. Ma'am, kasaritak to ta asawa. Basol mo magayam no apay adi ka nagkinaawatan iti kumarim, Rika, bakit? Apay asyak manan. Kasanumat nga main. Makiusar ka lang gayam iti gamit ti kumarim. Imot ka na artiket di ade dya tao. Ay nawaw, bakit? At dati punto ti kumarim. Narigat agpabulod iti personal agamit. Nang runa pa'y nubado ken tuwalya. Anya ko matirigat na. Isublik mo't. Saan ko matatakawan? No hapay kami na di kamot nangalay ti usarim Masadutak nga rod amang bagbagkat. Kanunong ang pailaan ngamin ti kinaimot ken kinaarti de dya babae. Kunamlano asino matakadalusan no agsasao. Ay na, bakit? Saan akin na arte kan kinaimot ti kasyay? Gusto lang, agbaling nga istrikto ti kumarem. Nang rona pa no proper hygiene ti saritaan. Narigat ti agiin nakar siya. Awang magsakit ko kat. Ay na, nasaysaya tila tano irespeto yun itong galmaysa. Saan ka umnur ay tapagsakitan tinakam mo kunak manan? Nung nang itugot kamit iti usarem, di mayat kuma. At damot itualyam dita. Anya ti masapul mo, Rika anak ko. Makitambayak man dito'y balayo, nanang. Na, adan sa ti kaya mo nga istoryain kanyak na ko. Nilakay ko nanang. Na, apay nila kay mo. May samat akong sintidor. Ay, kompleto ang ate istorya tapno maawatak. Kastoy ngamin, nanang. Adda di mi nagkinaawatan iti kumarik. Diyak matnamnamaan akanunungan na ti aramid day diya kumarik. Ay nawaw, anya ti naramid ti kumarimaya. Para nakiusarak lang mat kadagiti gamit na. Kasta una yung tirurod na kanyak, nanang. Nakaimimot ka nakaararte day diya Sharon. To'y asawak mat, suportado na mat. Ay nawaw. Abang gando talaga nga stricto ti kumarim nakaw. Proper hygiene ka nga rod, nanang. Ay, ada magayang puntaw ti kumarim. Narigat nga agpaiso no agraman personal agamit ket mabulod anak ko. Apay, no sikati usaran dati gamit na. Oh, di kaya marurod. Itay pa di ka matagtagar iti tabakay. Di nakman disturbon si ka Nelson. Adanaw nagapampanunutak. Kanya mo tayo tapang panunutan. Basta, saanan ang masapul ang mamuam. Ay nawo. Nawawanan ti bagam, pumanaw kan iti sangok. Ay wen, anya tinaybagan ni nanang itinapan kay Jebalay Daya. Saan nga amin abanag, katrumbeng ang mamuam. Malala. Sana kung agsaludsod pa ka. Mabanak lang iti salas tagbuyak iti TV. Nasa isaya at pay. Anya ti aramidem dito'y balay? Imayak ta dumawat ako maiti pamakawan mo, Mare. Ni, napakawan kan. Ay nawaw, agyaman naklaw na ya, Mare. Okay, Mari. Pasensya ka na talaga, Mare. Maawatan kan ita. Okay. Sigurado ka, Mare? Okay lang mat nga minti sungsungbat mo.
Jack amo no talaga ka di nga okay kan ka no saan. Okay laing kanya. Di ka madanagan. Tinapatid kanya, kat naka-amiris kan. Ay, wan mare. Inton sumarunong nga agawting ta. Mangitugot akmatan iti gamit ko. Tapno sanak ang makius-usarken ka. Husto ka mare. Rumbang laang nga agbalintay nga istrikto no proper hygiene ti saritaan. Ay, nawaw! No di da kapabuludan, respetuam ti desisyon da. Nang runa no personal agamit dayta. Saan aga puta di da kapinabuludan kat imot kan naartedan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Wen, iso kano ti istorya ni Nana Periang idinaminsan. Na, isumot lagayam, ah? Ay nawaw, rabi imat gaya man mare. Ah, ay, di mo nasiputan ti oras mo, mare. Umay ko lang kumabuludan ti igad yo. Ah? Upat nga oras kung samatan ang nagisistorya, mare. Ay, manuata sa mo tundi ka pitinaibus na, mare. Uwan nga rod, mare. Gagangay na ah. Di bali ta saan mataka na yun. Ay, kawin, ah? Mala, agpakada akon, mare. Ang mga noor-urayan na ko ni Nanang Ijabalay. Sapay kasapulan na tiigad, ngay may ko binulod. Malala, gananad ka, mare, ah. Kita tidalan mo, tanay, nasipngat mo tayo. Mangilansan ka niti ka ng tapinang bakit? Mabisina ko. Ala, saan pa'y mo't analuto ti na po ilakay? Ay nawa. Kat no rabiin bakit? Anya nga oras ang nagluto kaya. Alas 7 iti rabi eh. Abay, anya tinaaramid mo. Ay, imay ngamin ni Mari Saria, dito'y balay. Kahit Imay bimulod iti igad itay. Idi kwan, nagadumot nga istoryana. Nasurok nga upat nga oras na nagis-istorya kami dito'y balay. nag-aasam man ta upat nga oras. Uy nga rod lakay, ala pasensya kan ah. Oray siya, jak mo nasiputan ti oras. Tamaya mo nga min ti istoryaan mi itay. Malala, anusak nga orayan ti iluto makananta. Ka, ada mo, nabati at tinapay dita. Isupay laang ti ikapim lakay. Adto yan ti igad abinulod ko, Nanang. Hey, apay nga ita kalaang sariya. Kaslay jay bagyo magtinang bulo na mitiiga diti kasna kinabayag mau. Ni Nanang mat, iti lang mat ayan damari pinang tinapanak. Iti ayan lang dapinang kunam. Ngam nasurok nga upat nga oras na nagururaya. Tinapatag, ada na bulod ko, Nanang. Sige, sige. Hindi sumlaang dita. Kunak man na daigadam, Nanang. Intong bigatin na Tanay, rabi imot tayo. Wapay ngamin na narabian ka Bimulod ka lang mat itiigad. Mabalinan nga isublik ti igad abinulod ko, Nanang. Magawid ka adagaws. Sublim lang tiigad. Kunak manayn. Wen ka di, Nanang. Ay, hundaw. Sakla ka, hindi mangisublay. Ay nawaw, siya ko, Nanang. Amangan kunak.
No maurasan ka manan, iti kay istorya bijay. Depende, ananang. Ay, nakababain kan pinang. Mga numataktak mo pa eh. Saan mat unay abisin ni Mari Pinang, nanang? Ay, basta. Siya kaunti mangisublay. Siya kun nanang, mudto yung taigadan, ta siya kun timang isublay. Mabannog kayo laeng, no da kayo timang ipan. Inako, nanang. Ay, naday. Ay, nawaw. Napana, hindi managistorya tao. Wen, Mari Pinang, dakkel ka no ti sweldo na ija abroad. Nagasat launay day ja akaaruba tayo, Mari. Nasingpet ti among na. Saan akas kadagiti dadduma di taan na ulpet. Ay, amang ano kayat mo mati aga abroad, Mari. Itay pa'y asawa ni Marisaria. Diyak pa yan mahawatan ti dadumang istoryana. Ay, no daduma, isumot nga isut istoryana. Kastamot laang ti istoryana, idi na minsan nga imay. Uy, Mari Pinang. Mari. Ah? Mangagnak ka de, Mari. Anya nga minan di ko na maray. Ay, jay kaaruba tayo ija abroad, Mari. Nasingpet ka no ti among na. O di nagasat to kasta maray. Ay, wala, Mari. Mayat ti aga abroad no kas jay ti among. Ay, narumabaimanin. Sa anak pa yan nakaluto. Ay, wan gayam. Anya oras ti meeting ija barangay hulinton bigat, Mari. Alas 8 maray. Isuanas ka na sa paem ti Marieng. Ay, nasken nga gawid akon, Mari. Masapa mat gayam ti meeting. Inakon, Mari. Agyaman akmanan ta pinabulhudan nak iti igad, Mari. Sige. Agan-anad ka maray. Ay, naimbag laangan ta nagawid mo't laangan ti kumarek. Kung naglakit din no alas 7, iti rabi imanan ti panagawid na. Talaga close kayo kan kumarim sarya anak ko. Kasanumot na ibagam ti kastatata. Wana, tamano nga oras nga istorya kayo tunggal umay dito balay. Ay, nawaw. Kasanumot na amuan nyo day tatatang. Makikita kayo Asinaglang mo ti balay may. Ha? Jak amo no maragsakan na kwenoan niya tatang. May nawaw. Abay mo. Hindi mo kaya na day. Ti kumarin pa yan to may makiistorya kang ka dito'y balayo. Awan nga minun ti malpas ko at trabaho tatang. Agpat-pat nagmut nga agsarsarita kami tunggal umay dito'y balay. Kasta talaga, no nasing pagkatao. Ngam parikot mo't no inaldaw tatang. Imbes nga agluto awanan Tama ba inak mo't nga aggunay, kabayatan ti kaadana dito'y balay. O, kitain nyo intun bigat, sigurado, umay mananday jay. Awan ti trabaho na ya. Awan tatang, ururayan na laang ti ipawit nila kay na nga allowance na. Uston Saria. Ti anya, nanang. Di kan mapahan, iti ayan, ti kumarem. Pagi na naemet ti kumarem paunay mo ti naldaw kan nga aday jay. Awan mat nga ron ti istoryak dito'y balay, nanang. Makataktak ka na nakaw. Ni Mari Pinang tupay, saan nga agreklamo? Si Kantukit din? No awan, ti aramida, maturog ka langit. Ay, jak kayat, nanang. Agsakitak lakit din, no awan ka sarsarita. Ipilit mo magtiamam. Nambaking ka tada ti ururayam apauet nila kay mo. Ni kumarim apinangay. Unay kan bakay. Rabiin, ngam di ka pa'y nakaluto ay. Ay, may manan ni Marisaria itay lakay. Kapampanaw na laeng. Apay, di mo nasalaw di tadalan aya. Saan man? Ang mga no sa bali tinagnaan na Ay, jak man amoy ti kumari. Talaga man nagistorya. Saan na makatal na tiniwat na? Di ibagam kinkwana nga oray once a week nga umay dito'y balay. Ibagam kaming kinkwana ti marikrik nam, tapno ammo na mo. Jak kayat lakay. Ang mga no maupay ti kumari.
Amay kumamaupay. Amang ano panunutin na alikliklikak. Una, ngam kas tamot ka na yun, awan timalpas mo trabaho. No naturod ka, si ka man lang aruti mangibagakin ko na. Dahil talagang gaya. Mayam, nakasaritak tunumay mo na yun. Uwin sikat ti sumango ken ko na, taada ti pakitang danak. Wen, siya kung di makamu ang mga ibagay ti kumarim. Pakitugawak man manong sel mo. Awan ni kumarim dito'y balay. At dati nakipurdiyaan na. Anya nga oras nga iti panagawid na. Enton malam Nagagat nga rod, ano kasta? kapilita na. Saan ba't ang mabalingag? Salot-salot ta pobre kami lang. Amo manong, kastamot lang tay asawa ni manong ko. Nagagat launay dayjay. Aya, Wan, iso adagos anak kapatakder ti balay da ija sentro. Iso ti pakidagdagasan minumaminsan. okay. Hindi mayat. Ay, una manong. Mayat nga agpaisaw no nagagat ti asawa. Ada akon sel mo lakay. Ay, apo, saan pa yan nalpas ti trabaho me? Suanas ken nga agsubli kami manan inton bigat. Uslo atap no at daman hindi pakipurdiyaam. Ay nawa, abayakas ta ti kawis mo? Sa dino ti papanam? Mapan ko kita ti nuwang. Ay nawaw, kunak man no inwayway mo itayag sapa. Saan nga road? Nay, anyang iti nararamid mo iti may sangal daw. Nagis-istorya kami iti kumarim bakit? Kapampanaw na lang ito. Dito'y bayan na nangal daw. Anya? Ay, unay kan lakay. Paawidag ko ma. Ngam agdwa-dwa ak. Tama nga no sakitan na. Ita, amo mo, no anya ti marikriknak, no kasta nga umay ti kumarik dito'y balay. Yaga amon bakit? Oray jak mawatan ti bagbagana. Wen, kunaklatan. Napnumal, pasti saritaan mi. Talaga man nag-istorya dahi na kumarim bakit? Pod no unay. Ay, saan nga alis to, no kape, kan makanti saritaan. Ngam ay na, apo, sumanao si ka. Agrubwata kong lakay, sumarunukan ton wine. Ay, sana mabalin bakit? Anya? Agidan na rumwar. Ay, apa yan? Mabitlaan nga talak ti susi. Sagay sa talangin. Ikandado ta ti balay. Nariga tay. Amangan no umay ti kumarim kat mataktak taman ay. Anya ngay, nagbuteng ka mula ang gayam. Nagado ti istorya na siya. Kaslasal mabambanog ti iwa na agsasaw. Kasta mo ta talaga ni Maris Ariala kay. Kasladi ka ni Ruwam Ay nawaw. Nasaw pa kayo, marimar pinang. Sure mo. Umuna ako kaya ti manugang yaw nga agidan kami tatang. Nariga tay, tata. Ay nawaw. Anya tinariga. Istorya kin tatang alakay. Himay ngamin ti kumari ni bakit hindi balay tatang. Hindi kalman. Kit nagado ti istorya na. Jakpain mawatan ti nagduma. Kat no nagpatpatnag ang nagsarsarita dakin nila kay. Di na mo napapanaw tatang. Oh. Nakita kag paiso iti balay yu di kalman. Agpatuloy kami tatang ha. Ang mga no makita na ka pa. Awanan na. Tak-tak to maninday tanga istorya dita. O sige, agat-agat kayo adwa. Edi kapyuteri daw yun ang katatang. Ang mga no to'y balay yu tinex. Apuntiryaan na nung makita ng awang kami. Ay naimbag man ta nakaawid ka adagaw sariya. Kanayon matan amasapa da maripi ng arumwar nanang. Naikandado ti balay da di napanak. Ay, nauma na siguro kan ka anak ko. Apay kumaama-uma da. Awan matidakas nga aramida. Siyempre, managistorya ka gamain. Tak-tak kay ti trabaho da. Para makiistorya laang. Ay, sana dakas ti makiistorya. Ngam, di mo mga min kanayunan Ayapaw. Siyempre, adda ti pampanunutan da at trabaho da.
Amumag nga adda ti garden da. Ay nawa, ti kumarin ti sumungad bakit? Ah? Agawa am ti mangirikap itiri daw alakay. Alday ta, nairikapan bakit? Panagkunam, nakita na ka nga ta? Jak sigurado. Maglisi ka man, ta si ripag iti abot. Kita man, nubay manaw. Nay, awanan lakay. Pimanaw mo't siguro na jayain. Ano ta? Ala, ilukat mo man tiri daw. Kasano no at dagayang mag-uray ti tarwa? Kasta na pa'y ngarud di mo pa iluklukat. Amangan no addang agpaiso di tarwar, kaya ang nakita. Basit mo nga mintabaw, lukatam tulangan inton madamdama. Una yan dayjay nga anak yo, Tata Andres. Ay nawaw, lipinang ka di tidak na kamatang. Wen tata, nakita dakla ang asumungad itay, inrikap dakit den, tiri daw da. Ay, kware. Saan damot akas tasigod? Daka mo, no kasano nga ibagakang ka. Awam mo't yan mo kadakas nga inararamid ko kadakwada, tapno liklikan da kakasta. Ay, di ka masaksakitan iti ibaga ka. Uno, pagsilsilusan na kaditi kumarik, tata. Saan mo kiday? No saan? Anya nga raw ti makagapaw. Di lang amin may bagakang ka, iti personal. Nukas tangay naldaw, makiistorya ka katakwada, ke mataktak ti trabaho na. Iso, ti makagapok, no apay alikliklikan da ka. Hindi ka mutin mapaniti ayan ti kumare manakaw. Nagbalbaliw ka kadain, ha? Jakon kaya't ti mapanijay, nanang. Mustaw, tapnaw di da mataktak. Forever day tuyin, nanang. Amuyo ka di, idi na udi na panak ijay. Inrikap da tiri daw da. Ipagarup da siguro ajak ida nakita. Mamangano talaga abisi dalang. Mabalin mo't nga ibagada iti nasayaan. Ay kamawatam lata ko maida anak ko. Amangano mabayin dalaan nga mangidiritsyokan ka. Saanan nga imimay ni Mari Saria ije balay tatang. Manungal dawon. Wala, tanaupay, tinaramid yo. Ay nawaw, anyat kayat yung asawon tatang. Nakita na, kay Enrique Puyutiri daw, idin nauday, ngay may jibalayo. Anya? Impalawag ko maging kwana, abisi kayo. Ngamdya ka mo, no naawatan na. Ay, no kasta, nakita na gayam ti inaramid mi tatang. Uy, panagkunak, kinas kinagsarita kayo analapat, hindi kumaray. Tapno may palawag mo man lang ang kuwanat ni Marikrik na mag. Ay, mga no di na kun kayat akasarita, tatang. Ipaadas mo, di mo pa rin yung balay na. May mayat no pagsaritaan yung anasaya at iparikot niyo. Iti kasta, masolusyonan adagos. Agkape-kapay, Mare. Agyaman ha, Mari Saria. Ay na, Mare. Pasensya ka, no inaldawak ang makis-istorya ija balayo. Diyak na panunot ng agpaiso. Tak-tak, no agpatpat nagngagis istoryata. Ay, Mare, agyaman ak unay tamaawatan nak. Pasensya ka mo no, Enrique may tiri daw may di na minsan nga imay ka. Ay, okay lang, Mare. Maawatak, tabisi kayo mat kanila kay mo. Ay, nagyaman ako na Mare. Ay, pasensya ka na talaga. Ay, inton sumaro no, i-schedule kon, Mare. Uray Sabado laangan ang mapanak iti ayan yaw, tapno di kay mataktak. Ay, wala Mare. May mayat pa Sa anak abisi, tunggal Sabado, ta isumot ti rest day. Rest day mikin nila kay ko. Uray agpat nagtang agsarsarita tunggal Sabado, Maray. Ay, nawaw! Numaminsan, lawlawaan tayo kumati pan nakaawat tayo. No addaman dumtang aparikot,
idiritso tayo iti tao a masaknan. Iti kasta kat masolusyonan a dagos. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Puldo lakay. Ay nawaw, ano ka ba kay apayakas tatilangam? Pimuraw launay mo tarupa mo. Kasto, di ko nada make-up lakay. Anya, Adda tinabuyak a video, ti may sa abakat. Nalaing nga ag-make-up lakay. No kasta nga agaramat iti make-up, kat kasla ubing tilangana. Saan lang aday talakay? Napintas pay. no kasta, isumay sa ramidaw. Ag-make-up ka ba? No iso ti makagapaw tapno pumigtasak. Apay kit din na saan? Ay, kita ma. Ang mga nunay tapay hindi pakadadailan tarupam. Aday ta ka man ako nakon. Kontra manan ti kayat ko. Sipod pa'y ide. Kontrabida ka talaga. Itibiyag ko. Pull down. Handa ka lang dito'y balay. Ngam nakamake-up ka. Sabi kasta ti kawas mo. Kas kala makiatindar iti kasar. Umay ni Mari Edna intun madamdamalakay. Agpa-cutic sakman kinkwana. Na, ni ko marim idnalaang gayam ka. Kauray Uray ni Mari Edna laang masapaw ang napintas kan ubingak iti imatang na. Sigurado ang bumilib day jay no makita nak. Naimbag man ta saan nga agreklamo tarupam. Apay ko ba nga agreklamo? Una, tasiltila mo ipulpuligat mo, bakit? Sapay nakapuspos ko. Sana makaangas ti kudil, lukas talang. Ay, tiltila mo ti sasawaw. Maturog ak 5'8". Riingan naktaw no ada ni Mari Edna. Ay, nawaw. Maturog ka kasta. Nakamake up ka, nakabistida ka. Ay, katuan tapno inton umay ni Mari Edna, nakasagana akon. Day talangan sumango kan kwa na ti aramidak na kwa. Ay, nawaw. Ay, pasensyakan Mari Edna, kariring ko laang. Ay nawaw, naka-make up ka amaray. Naturog ka kasta. Wan Mari, uray awan ti papanak, ag-make up aklata. Saan tay ka mo, ang mga nukala at nga daumay abisita. Naimbag man, ta saan anagatal takudil maumaray. Saan mo't Mari? Mala, ditan pagsaritaan ti maipapan iti make up. Irwar mo kit ti cutex mo, Maray. Anya kulay ti kayat maumaray. Green ko ano adda. Ay nawaw, sigurado ka maray? Color green ti kayat mau. Wan, Maray. Kaya't ko ti green na kulay. Aguray ka man maray. Ay nawaw. Ay, di mo maniya si nagtirupam itirupak, Maray. Apay akas ta ti kudel maumaray. Medyo lima bagat na pingping maumaray. Amangan ko nak no side effect day ta dagiti make-up nga aramatam. Ay, gagangay na, Maray. First time ko nga men. Ay, kita amaray. Amangan lumapuuran tarupam.
Ay nawaw. Ubapal kan sabat, tapimbintas kan imubingak. Idinagaramatak iti make up. Iso abot-put nga nakakas tamaray. Nay, saan amaray? Ibagbagaklaan, tinakita. Mano nga oras mo nita sangwanan ti Sarmeng. Ay, umasidag ka man kiday. Takitaam no niya kulay ti lipstick, ti maibagay kanya. Masapul ka din ka ag-make up ka man ay. Ay, awanaw, ti adu asaaw. Umasidag ka kindi kunak, takitaam no niya ti maibagay kanya. Tinalabaga lipstick ka de, wanaw, tinangisay. Nakasidig ako. Yung, diyan manamuking ka ba? No apay kami na masapul nga ag-make up ka. Wan tapno na pintasak, kan ubing tilangak no rumwarak lakay. Agpalinggi ka lang mag. Ay, urang palingkiak lang. Naskan napintasak iti imatang dagiti tattao. Yan tangay di mo kayat na ibaga. Noon niya ti maibagay kanya. Dahil nangisit a lipstick laagad, diaramata. Ay nawaw. Kas kalaan niya iti kas tangar aramidang bakal. Apay akas ta tilangam nanang. Sa dino ti papanam? Si kabot gay, ang Brenda anak ko. Makichinda kami kini mariid na ita. Makitsenda laeng? Ngam nakapuspuskol ta make up mo nanang? Sapay nangisit ta lipstick mo. Bagay ko kanumat kung nadagiti ka aruba tayo anasalaw ko di tadalan itay. Ay nawaw. Bagay mau, tanangisit a lipstick mo kung nadamot anak ko. Amang ano ang akawunda kayo laeng kat sineryoso yumat nanang. No siyak laeng, tay nalabaga ati may bagay kada kayo nanang. Oh, sige. Inton sumarunaw, nalabaga a lipstick to mo, ti aramatak, anak ko. Nakitam day, Jay Maray. Ay nawaw. Di anya marisuseng. Sa bali ti panagkita dagiti tattao kanyak. Umapal dalaki di idi. Kinapintas ko, Maray. Anya? Igamampay man, dahito sako bag kumaray. Agritatsak man pay. Ay, nene, saan adito'y sentro ti dalan amare? Nakababain ka dagiti lumablabas. Ay, okay lang. Manmanulaang mo ti tao itamare. Isuda mo ten ati ag-adjust. Mabalinda mo ti agdalan iti igid no kayat damare. Ay, nawaw. Ada akon lakay. Ha? Apay akas tatikudil mo bakal. Nalabaga mo tan. Di ka kadimadanag ang lakay. Normal lang daytoy. Agritatsak tumanan inton madamdama. Tapno saan amadlaw ti lima baga nga ibagpagam. Panagkunak ka saan na normal ti kastabak. Ang mga mano na alam dahil ta. Kadagiti chemical nga ipulpulagin mo ti ropam. Ang mga no saan mo akalaan. Ay, uray niya pati bagbagam, ag-make up aklata. Amok abot-bot nga naklang lakay. Ay, ano nga tano? Pag inalaim ti kudil mo baka. Di ka pa'y ag-make up uray manungal daw lang. Saan amabaleng? Makita ti kurot-rot arupak no sa anak nga ag-make up. Jak lakit di kaya ti agbalin a pangit. Saan agaputa ko retret may sa tao kay pangit mo dyan baka. Napintas ka tamo iti matang ko ka. Ay, di nakman bulaan si Kapul daw. Ngamen, urayan niya pa iti ibagbagam. Saanan nga agbaliw ti kapanunutak. Si kati makaam mo kadagiti ginatang ko. Day talaang ti imanayan ti kwartata. Malaagi na naakpay. Aywan gayam. Iti bakan ti asilid ti pagturugak. Tapno di nakrangrangan. Sa dino ti ayan ni tatang nanang? Napanday noy way tinwang. Ada ka di tinapatagay bagam kan ko anak ko. Awan matkit di nanang. Imayak laeng tamang tudak iti allowance yu ni tatang. Ay nawaw. Manongay ti itad mo anak ko. 2,000 laeng nanang. Igatang yun iti bagas yu. Ti sobra, igatang yu iti sidaan yu. Ay na, agyaman ak unay anak ko. Awanan yaman na nanang. Kitaan nyo
Taigatang yu day ta kadag iti masapsapol yu kan ni tatang. Gumatang kay matlaang iti gatas yu. Wow. Gumatang akto anak ko. Agyaman ak una iti kwarta nga inted mo ah. Awan ang yaman na nanang. O sige, agpakadak nga rudan. Agurura yun ti asawak ijabalay. Ang mga nuad na may bagana no marabyanak. Alawon, agan-anat ka. Agyaman ak manon iti kwarta nga inted mo. Inton mamingsan tumanan. Sa dino tinagapwa, mahani. Ijay sintro alakay. Adala ang tinapan ko ginatang. Yan na tayo ka. Secret. Aguray ka. Make up sa mo na ka. Oh, kasano anam mo am lakay. Bakit kita ito supaw? Aday tanay, Ada ti lipstick and droma pa Mala, ibagak man lang ang tipod no. Pagpapintas ko nga agpaiso tinakitam lakay. Make up. Manang. Tapno uray baketak. Kat aglang lang nga ak kaubing. Kat napintasak lata. Di ka madanagan. Saglalakala ang dagitoy lakay. Ay. Naglalaok mo tan. Ipulpulagid mo iti rupang baka di ka mabutang. Adi ako matipagbot nga kat make up lang mo. Ti mangi paubing kat mangi papintas kanyak. Ay, nawaw. Sa dino tinagapwam tatang? Di ka tirsida, anak ko. Gimatang akiti bagas, tawarin ti maisaang. Adamat inted ko nga allowance yu kanina nang idinapalabas alawas tatang. Ay, nawaw. Manong atintid mo kininanang mo, anak ko. 2,000 tatang. Tibilin ko kat gumatang iti bagas. Ay, ti kwarta siguro nga intid mo. Ding gatang na iti make up na. Anya? Mumutay. Adik ninanang mo iti make up. Saan narumwarday jay ngawan ti make up na? Una yan ni nanang. Inununa na pa iti make up na ngam ti kanan niyo? Ti may sapay pagdaragak anak ko. Naglabaga ti rupa ni inang mo. Diyak amaw. No epekto ti make up wano na niya. Aglalaok to mo ti ipulpulagin na ti rupa na. Kasarita yun ni nanang tatang. Delikadong agpaiso. No tiltila ipulpulagid na iti rupa na. Siganto man ti makisarita king kuana anak ko. Agpatangkan mo no siyak ti mangibaga king kuana. Apay matakas ta nanang. Gimatang kayo iti make up yu? Ngam saan kaya gimatang iti bagas? Kurang ba't nga raw ti kwarta nga inted mo anak ko. Inted ko day jay akwarta tapno igatang yu iti kanan niyo nanang. Pangasi man Brenda di nakrangrangan. Kaya't ko lang ti ag-make up. Gamkontraan nyo pa'y lang mat. Aguray ka man nanang. Ne, di mo ikatan ti make up ko ah. Pudno ti indanon ni tatang kanyak. 5 bagang agpaiso ti rupam. Amang ano allergy matunday ta? Ay nawaw. Saan nga allergy na itoy? May katumot lang dahil kunak nga raw. Dagito'y kaditi make up nga aramatan niyo nanang? Ay, di mo bibiyangan na kita Brenda. Ay nananang. Kitain nyo Kaslapay kimatidaduma. Amang ano isupay kit day ti paka-ospitalan nyo. Ay, muto yung manda kita. Pakibiyangan nyo mat amin nga aramidak. Ay nawaw. Awan ti nagdumaan nyo. Uy ti amam. Ni, di kay agsawa kastaan nanang. Awan sa bali apang panunutan mi ka ni tatang no saan at ipagimbagan nyo. Nauma akong ngagsasao tatang. Ay, nawaw. Kasi di nga ruday. Bye-bye ang tatinam. Agpatangkan matatang. Kasano nga ruday na ita? Inton sumaruno, bagas kan groceries lang ang tiitid ko. Saanan akwarta. Naglabaga lang arudan ti kudil na. Ipapilit na pailaang matikayat na. Ay, wag. Nasaysaya at pa'y anak ko. Tapno awan mo lang ti igatang ninanang mo iti make up na. Barang agsardan, no awanan ti kwarta nga igatang na tatang. Sabay la kumanak ko. Wag, kas tataramidam. Gastos to man ang nubilang man tam hospital ti inam. Ay,
Ay na, Maray! Agraman tengad mo, limabagan. Ay nawaw, di mo pakibiyangan man titengad ko, Maray. Limabaga nga rod, Maray. Makikita mat. Allergy sang agpay suday ta, Maray. Ay saan? Ang mga nusan mo akaalaan dagiti make-up nga aramata, Maray. Kurang laang tiimpo lagid ko a make-up, iso akastoy, Maray. No siyak tisi ka, ipa-check up mo daytan. Ang mga nukumaro no baybay Itian niya kumaaga po, wag pa-check upak. Kat awan mo ti sakit ko, Maray. Ipa nagpa-check up, kat para laang kadagiti masakit. Ang mga no iti kastangar aramidam katanya pa iti mapasamak iti rupa, Maray. Saan to ang mapasamak dayta, Maray? Amok nga ibagbagam laang dayta. Ngamen, saan ako nang agpapacutex kan ka? Sa balin ti sukik ita. Agkape kayo pa'y tatang. Agyaman ang anak ko. Kumusta matan ngay ni nanang? Kasi tisigod, tirupa natin into na rin na. Ay nawaw, di na pa'y gayam insardang tag make-up tatang? Naimbag kumaa, no di na paglalaukan ti chemical nga aramatan na. Isulat tama nga ginggay ta. Paglalaukin na ta, aramasan na. Makaugat pa no, kastangad na si baga. Awang kano, ti marik na nasakit. Talagang agpatangkan ni nanang tatang. Pudlulao na anak ko. Iso pa yun ti pagapaan minudad duma. Urayan na siguro ang dadakas ang mapasamak, sakbay nga agnakam. Ay, anya tinapasamak iti rupak. Ay nawaw, ay umay kaman daw. Parspasam. Ay, Oh, tirupak lakay. kasano nga rin ang makita ka? Tinalikodan na kumahal. Aday takita man lakay. Sos Mariosep, rin mo namin ang agraman tengad mo. Pag-aasem ta intag pa-check up lakay. Awanan ba ka? Dahitan, ti may magbakaking kay de. Jak kayat ti pumangit lakay. Dahil tati epekto, naglalaw a chemical ngay pulpulagin mo ti rupam. Ay, nas ka na maagasan naklakay. Sa anak pa'y anak kasaga na pumangit. Ay, akin ay, paglalaw ka pa, nagiti pagpapintasin, pagpaubin mo din na. Sige! Itaray na ko ni hospital lakay. Masyan ka kaniyak, uldaw. Oh, anya ti kun na ti doktor tatang. Anya ti napasamak iti kudil ni nanang. At natimpulagid na saan akaalaan ti kudil na. Sa maysa, pinaglalaok na ti chemical, kat sensitibo ti kudil na. Iso akas ta tinapasama. Kunaktumat kada kayo nanang. Ay, jak ba't impagaraw pa mapasamak ti kastoy anak ko. Ala gumatang kay manan ititiltila nga ipulagid yo di tarupa yo. Ay, jakon kayat anak ko. Ang mga nointun sumarunaw, kat di na kon mailasin. Jak kayat ang mapuuran ti rupak. Ada ka diin reseta ti doktor nga agas tatang. At damay tanak ko, Pagnakman nyo daytan nanang. awan ti daduma ang mapabaso, no di si kamoy laang suseng. Agpatangkin kan tomay, awan ti denggam pasaw, anjangay ta. Inton sumaruno, dumungag kayo no adda ti may baga kada kayo nanang. Di kay agpatangken tano may sagmak kayo, da kami a pamilya yumatlang ti kakasi. Sana dakas no kayat yun ti agpapintas. Ngam aramidan nyo no anya ti may parbang. Nagruna pa'y kat sensitibo ti kudilyo. Wan, anak ko. Saanan ang maulit. Ay, saanan na talaga. Agan-an nada ko nintun sumarunaw. Ay, nawaw! Nuod da ibaga ti kapamilyayo, dumngag kan agtungpal kayo. Diyo ipilit ti kay kayatyo. Tano maisagmak kayo, da kayon tumatlaang ti agbalin a nakakaasi. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para it script ni Miss Shawi.
Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.